Make Mavuso ke umfelekati khona ke endzaweni yaseliyengweni uthi ubona ngathi ke andi wasekhaya nababeke lomkhulu bayamhlanganyela nabantu abakhe kulandzela ukuthi itolo ke babitiwe khona ke emphakathi waseliyengweni kuyawukhulumisa yona ke indzaba yembango uthi bekanelithemba ukuthi kuyophuma sona ke sijubo kodwa uthi baselapho ubone yena ke andi sakhulumisana nababe lomkhulu bodwa sikhathi ke lesingenca kumbe elihoreni uthi kungilapho ke yena ke nabantu abakhe ke babese ke bayabajikisa bathi ke basathingeke sokuthingeke bantwana bamkhulu Mavuso kuphela yena ke njengamalokatana ke nabo ke bantwana abajike ke baye ekhaya lokuyinto lemsolisi kakhulu yaphinze ke yamlimata ke nasemoyeni. Emphakathini sibitwe itolo kungumsombuluko sibheke thina ukuthi kutawuphuma sijubo ngendzaba leyafakwa ngibaba wakami masifika thina lena sesibona kufika anti ungena ngekhathi uyaphuma ngekhathi uyahamba so ubita babe lomkhulu lona losihlukubetako sesiyamangala thina ukuthi kwentani sebahlangana njani kanti phela sibonisana ngasolini sebayangena ngekhathi sebathi kufuneka labatalwa ngibabe Mavuso sesiyamangala thina ukuthi besibitelwa ini siyamangala nebantu abami bathi thina asidingeki kule ndzaba mina nebantu abami kanti ngimi lohlala lapha ebaleni siyamangala thina ukuthi kwentekani. Mina ngekubuka kwami induna nababe na andi babambisene ngoba washo andi nakasuka lakhaya ekungcwatshweni kwababa wakami ukuthi mina siyakhashana nenduna kule ndzaba yemhlaba walapha ekhaya so angisola ngikhona ukusitakala asathi lokuthi kwentekani ngoba thina sebasikhweshisele leceleni mina nebantu abami sebathi mina ngingene etindzabeni takamavuso kanti ngimi lohlala lapha ekhaya ngingumfati nebantu abami babe wakami bekatelwe ngiye yedwa indvodzana yakalaSikhosana ngiyamangala ukuthi kwentekani ngoba nguye lo fanele ukuthi abe khona lapha ekhaya masiva tinkulumo ta-andi uthi andi thine mina nebantu abami angafanele ukuba lapha kuleli khaya nguye nasiswakhe njengoba bhuti wakhe asasele lekufanele babe kuleli khaya lenkulu mina ngiyamangala ukuthi kwentekani ukuthi kani mina yini lapha ekhaya nebantu abami. Nasishayelana nayo ke indvuna yakhona ke eliyengweni ivumile ukuthi ke umndeni wakaMavuso ke bokwathi kukhona ke itolo ke emphakathi kodwa ke umndeni kubese kuba nguke lothi batawujika ke bayawukhulumisana bona bodwa. Make Mavuso ke uthi isifiso sakhe ukuthi ke bo-anti ke bakhulume ndzaba bayeke lehlubeta yena ke nabantu abakhe kanjalo futhi naye ke babe lomkhulu akekele kubanga ke umhlaba longasiko udladlala kubo. Etindzabeni temsakato iSiswati channel ngingeri Carlos nanohlanhla thwala seliyengweni.